Cyane Manorasi. Ari Manorasi. Ni ukuvuga nk'abandi mabukwe bafana. Kandi wakumvise. Yaske n'umuhungu wanje, ubwo fani n'umukazana kandi mwibuka no kuza kubashigikira. Banze ndire nico mwako. Gasome. Niko kuwa gatanu no munsi na weekend. Ariko twibuka ko turi mu Karema. Abakobwa badakunzwe mwarahombye. Kuko badakunzwe kuri mwarahombye. Warahombye cyane. Biragoshe kubaho ufise nk'abahungu batanu. Bakurondera rimwe. Bakurondera rimwe. None ukagira shwa. Rimwemera ko mukegereka n'abakobwa natwe ntago dukenye umushira adafise uramusapotinga umunsi mukuru kagenda neza mukagira profile nziza imbere y'abantu. Ibintu by'abahungu bo kwishabuza kubera ubukene bwo muri ko muradushira down. Kai kwisuzugura n'abana bariho. Hariho abantu benshi batagiye umunsi mukuru kubera amaso y'imbwa, hari abandi birakaje kubera ubukene batwakiriya bifu n'abashiri babo. None bavuga nka batatu ngaha anyu murashira akabanda. Nganaje niko byagiye. Naje ari rakaje bara. Naje Rendi ari rakaje. Byagenze gute? Rendi ari rakaje. Mari twavugana Amerika. Every story matters. Namukumunsi kumundi wakunzi ba STV isho Bodan for real kuri MIC za STV from zero to hero ngongo kunzi STV no musi kuri STV mubona yuko nabazaniye umukobwa wanyu mwamukumbuye cyane kandi jene bazikuma mumukumbuye muramuzi mu esha muri ensori tegeze kubava mu gihe akora niko kabi uya jari boss namusi aransororera kwe namubajije gutora ibintu Jojo namukiza abakunzi ba STV abakunzi ba STV ba 2023 na 2023 abagukurikiranye nze ko muri 2024 baciye bababeshe nyine hagaca amarero umwaka mwiza kuri mwese n'umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin kuba abakunzi kuba ukanye namwe hanje mwihangane birashika mu yabuze yayo sorry ariko nyine hey Jojo umwaka wa 2023 kuri wewe wagenze gute? Mwaka 2023 yagenze neza nahombye ibintu byinshi nuguka n'ibindi bintu byinshi 2023 yari irenze n'umwaka waraheze haja kundi ubona nakunze ndiko ndegira mu zabukuru kamera nta buzabukuru gumuje ni jene rabukunuse ibintu nakunde bamanuko koza ari ofide ubona kameramani gwanyira ofide shaka subire mvuge bya bindi subire ndabizire twibandaniriza Jojo ibintu bibiri 2023 washoboye kubona byabaye byiza n'ivya ushobora kuvuga ati ibintu bibiri byabaye 2023 ukavuga ati bino bintu vraiment no kunda bishibira Imana kubona byarabaye uvuge bibiri cyangwa kimwe n'ivya ibintu bibiri rero byiza byambaye ko muri 2023 icambe nahuye na Bendo wayo Nka 2023 hajya mu watanga korana 2023 yes I'm face to face 2023 ama icya kabiri 2023 niho nagize chano yanje ya Meja TV umva ni byinshi mare wasabye ibiri byonyine kandi Imana yaragumye irundi Imana yagumye irunda sasa ibyo bya channel yawe turaza kuhashika aho turaza kuhagera hama 2024 ngiyo iri kubisema mbanze nico mwaka ugasubira 2024 nayo twinjiyemo nayo yagenze gute 2024 ajya tumuko twakanga kwa kabiri ubu kwa kabiri tutariki 16 ikintu cyiza 2024 ndabonye umusheri mushasha ya kandi twayirukana udafite sheri ndafite umusheri mushasha yose yishe umwaka mubora gute ama ikintu cya mbere umva cya mbere 2024 ndafite umusheri mushasha cya kabiri cyanda nimosha n'ibyakubu turaza kugaruka washatse guhindura 2024 no kwica amajini kwica amajini nugu ebanje ndibana bamvuga ko ari umwaka w'akazi kandi yakomeye cyane sasa Jojo guhindura look kuri wewe bisigura iki ibintu byajemo ko nyene kuko iyo umuntu umukobwa urinze ubona mushatsi bisigura ko abari projet yabifitiye wowe ufitiye projet yawe bo kwimosha umushatsi rero je narindusha cyambere no kuguma suka nasuka nkumva ndiko ndababara ngaha bakwiga shira amazi ashushe nkankwe ibinini kandi nta ngwara ngwaye Imana yarazinze cyanavuga ati rero reka mendere ariko ntacyo bitwaye no yani gasana bafara vuga ishuri bafara bandike muri commentaire ukuntu umeze niyo nukuzananye rero kwima umushatsi bise isukuro nyinshi ari bamwe ashaka kubera ubukene ariko ikwafe yanje uko nayimosheje n'ibintu byose nashizemo byari birimo amahera menshi yo gusukisha ibisuko cyane gose
rero nta birenze nyine numvaga nyine shaka uhindura kugira utwereke iyindi sura. Yego. Ya sasa Jojo tuheruka guhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin. Hari abantu benshi bavuga ko umunsi mukuru wa Saint Valentin ari umunsi w'abakundanye cyangwa umunsi mukuru w'abantu bari marié, abantu bubakanye bashakanye niko bavuga. Wewe nka Jojo bitahura gute? Eske tuburekera abantu bashakanye canke ni byatwese? Abantu bashakanye no bakundanye gusa gara twarashakanye. Rega abantu bashakanye mbega no kuvuga iki? Bambikanye impeta bakaja mu rugo bakaja imbere. Ese n'abantu batari mu rugo kandi barongorana gusumba bubatse. Kandi nibo benshi. Kandi nibo benshi. Rega nkubwire Saint Valentin jewe ndayitahura nk'umunsi mukuru nyine abakundana kujya nasanze babivuga. Umuntu wese afite umukunzi twaramubonye, abinyegeza twarababonye, abakunzwe muri modele y'urumogi nabo twarababonye. Abanyegeje nk'akaganja. Mwaje nasabira none abo bantu babahaye amafaranga ari ibintu byaje mu nyuma ngo bose ngo tuyo turabona amafoto yabo ngo bafite amashugwe ngo bayihaye ivyo wacu ubizi ivyo birashoboka ijana ku ijana abakobwa be abantu bakunda gutwika wanimba koko nta mugabo ufite wakwemeye ko nawe ufite tukamukuronderera tukamushakira ibazo ushize ko niyo foto ugasanga hari umusore ufise ugasanga wanayihaye ugasanga n'umwe ashaka kukurondera agaca biheba nguramufise kubera gatwiko rega kuba singo n'ibintu bisanzwe ntago ari umwaka muze murihangana muze muremera kaje nuko ama rero umunsi mukuru wa Saint Valentin nuwa twese twese tujemo tuhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin wari umeze neza ariko rero iki cyorezo cy'amaso cyaje ari finale hariho amasembwa n'ubugesera hariho abantu benshi batagiye mu munsi mukuru kubera amaso y'imbwa hari abandi birakaje kubera ubukene bacu bakireya bifu n'abashiri babo none bavuga nka batatu ngaha anyi bakira akabara abandi bande nganaje niko byagiye byagiye yarirakaje bara naje Rendi yarirakaje byagenze gute Rendi yarirakaje mari twavugana mwagiye gusubira kuvugana no musi ho mwavuganye basi yakwandiki banze mbwira ikintu yakubwiye Rendi ugira mushwana na Rendi ntimwavugana Shabira babaje dagenze gute bari mwemeye ko mukegereka n'abakugana twe ntago dukenya umushira adafise uramusapotinga umunsi mukuru kagenda neza mukagira profile nziza imbere y'abantu ibintu by'abahungu bo kwishavuza kubera ubukene bwo muri ko muradushira down yarira akaje neza je iho kwa gusa akre bifu utazina ivu nakubuze ruronde mu rukamubura ni bifu kuburyo namu dasangira umunsi mukuru uhibaze vraiment abahungu b'Ubujumbura n'Ubugesera barazikingana kaye Imgaje ndiko ndanywa inera. Inaji kabisa. Sasa Jojo, hari n'abandi bakobwa bavuga ati jewe ntumishugwe ariko nsohokane ngo y'amashugwe mbe ni we nka Jojo y'amashugwe afite yayisigura. Uri kurabirabo uri muri abo batekereza yuko ishugwe utoritanga canke je mugabo kugira ngo usohokane kuri Saint Valentin wo mishugwe. Bya vrai Ese kuri rega kuri Saint Valentin batanga amashugwe basira majorite abantu benshi batanga amashugwe aho gusohoka kenshi every weekend abantu barasohoka ni aho ni fix ni kwa be kandi uratwika pe namwemera dujo turiko turakora season ikunzwe cyane imanga ica kuri Afternoon cyane gose na the craziness nyene tubyumva nyene nibisazi gusa twe twaje gukora kuri radio televiziyo y'igihugu muratwika pe manolaske mabuko afande Mama varita inde naraskinde karagaso Chende mamanoraski Ari mamanoraski muri film imanga nukuvuga nk'abandi mabuko bafana kandi wakumvise naraski n'umuhungu wanje ugofana n'umukazana kandi mwibuka no kuza kubashigikira hanyuma Chende mabuko y'icyamamare baranze gukora ibyongoka ama rero nafise abantu benshi twakoranye baba mu Kanyosha twavanye kure guhera nko muri 2014 turi kumwe rero abo bose nabatanze kumenyekana je kandi bafise impano ndavuga ati rero reka ko tumaze nyine kubona ahantu mvuye naho ngeze reka ndabarondera natwe dukireye cyano yacu dukora ibyacu kuko gato karakura Rero ndagenda ndabagisha inama baravyumva amadukire ya channel yacu bita Meja TV aba ndayihagarariye ndi president ndi byose abandi barakurikira niba ari kurikira
wewe ni uri the boss nuvuga ati bigenduka hama rero tukaba dufite seri nziza cyane yaciye ko bita isezerano ryawe abafana bacu bakunze tukaba dufite n'iyindi bitwa sekwamo arabona namana gwa nawe link ndazibona iryoshe dufite umwanditsi mwiza dufite abakinyi beza muzogende mu birabe muzobasange muri comment muvuga ati aha mwaradekonye canke muragerageza so kuvuga ngo abantu bose badutanze guhitinga ngo nuko bafite impano oya hari n'impano ni chance kandi hari n'impano ziba hariho impano ziba ziri munsi zitegereza nazo ni gukuzwa kuko nibazohoraho ejo hajya bari harabandi bariko baravaho aho ushobora kuba uri ngaho no munsi hariho umuntu ubika impano nawe ifu yuko umuduza kugira ni hagenda azovuga ati Jojo yaramfashije nuko rero byagenze twe turakiriya Meja TV turashimira abafana bacu ko twayihereye guhera ku musabo wa mbere buryo umufana aza kugira subscribe ahantu hari abantu batanu abafise umutima vrai cyane gose abakomeye tugeze hafi ku 2200 hafi 3 turabishimira rero mwebwe nukuri mwarakoze cyane bandanye mudushigikira nuko rero Meja yakerewe banzindire nico mwako gasome niko ko gatanu no munsi na weekend ariko twibuka ko turi mu Karema tugire buke arakaro bavuze ngo umwaka mu Karema ngo bishitse ngo ari umunsi mukuru w'iminyota ngo kare severana ngo yera abakobwa b'inzobe umunsi mukuru w'iminyota ngo naho ngo abakobwa birabura akanarigeze bakabona Dewe yabakobwa b'inzobe bari hiti nubizi nubone mukorogo ziko ziragurwa bugize nanyi niri hiti nani iri hiti ni ugira kayobe ni ntuze akabirabane wanyu bwa mbere nkimubona nanyi nzi kari umusore ukimubona bwa mbere kandi rero sasa igize ya kabiri umugore waraturabira ntuzanga hasi oya ariko ni byiza kugira umugabo abantu bakunda banashima kandi bishimira ufite umugabo mwiza nkene bambwira abantu no kugira umugore abandi bantu bavugiye batavugisha agira umugore nyine abagabo bose bifuza buryo umufise umufasha ukuboko kuvuga ati wow ndi umugabo uje kugira umuntu batazona hamwe umunazi wawe wamuha amazi agashavuga aca ataharaciragura ati ivyo nibibaho mureke kwisuzugura abana bariho abakobwa bafise ingorane ndabibwoke buke abakobwa bafise ingorane abakobwa bafise abakobwa badakunzwe mwarahombye abakobwa badakunzwe kuri mwarahombye cyane biragoshe kubaho ufise nk'abahungu batanu bakurondera rimwe none ukagira shwa ujya n'umubosi muga nta mutima afise ujya nawe afise umutima arakenya ujya nawe yumvira famiye none abo bantu bose ukabakompara ugacagura muri abo bantu ucagura wawe tunyarukije nje cankunda umuntu ankunda ntitaye ku byafise n'icari nuko ameze vraiment je nkunda umuhungu ankunda se amahera muzaronderera hamwe amahera se n'iki ndakora siko nago nicwa n'inzara ntago naburi ico nambara ndakora yego nawe ngize imana nkasanga nyine nakora nibyo nkasanga arankunda afise n'akazi rumva nkasanga arankunda afise n'akazi mba bitomboreye mugabo bitavuze ngo ntago ndabibona kankunda ngo no muca amazi ngo nakubera ke cito singi ntazo mfise buri urivuga ati je nta nakimwe tuzopambanira je umutima wanje wishimye ibindi byose ni hanyuma sasa Jojo muri no minsi gendo yerukana warambwiye ngo uri single mugabo no musambwiye ngo uri teken ngo urafiswe ya turacyageragezanya nago biraba neza nago ndemera ndacyamu kugira wemerera umuhungu ibintu bibiri ubanza kuraba n'ivyaga Jojo kugira mukundane Nibiri nkunda kuraba je nkunda umungu atari umunebwe akora niguye bakenye mugaba akaba akora nyina fighting uvuga ati nimwe umunsi bitagenze neza bizogenda neza kama nkakunda umungu afise true love ukunda gukuri ategendera ku maranga mutima ngo nkunda nakakubera afise ibisusu nkunda nakakubera afise inzobe cyo nacyo ni ikibazo ni ikibazo cyane kuko bya bisusu b'igihugu wayo ukunda asha nawe nyina agenda nabyo zubona umuntu utaye kumwandikira ngo umuntu nibiki amutelefona ngo ndi mu nama sorry kandi ukuntu umuntu avuga umuhungu avuga atuje ngo musore ngo ndi mu kazi turaza kuvugana hanyuma umukobwa akazobona reba nkubwire Dani abakobwa twebwe imana yaduhaye ubwenge umukobwa atari ndaya kuko urukundo z'ubu ziratandukanye abantu benshi dukunda kubera profi bavuga ati nkunde nakanda mukure kiki ndamuprofite kiki ariko urukundo rwa nyago nukuri ntago umuntu yokubesha rimwe kabiri oya niba je ntago wombesha gute kunkunda kandi mbona utankunda mba nabibonye byabiboneka kuko je urukundo gukuri ndaruzi ko naje nigo rundimo iyo umuntu akunda by'ukuri abameze gute umuntu ankunda nyine ndabize je ukunda abameze ndashaka kumubenda danerera shaka popo shaka pompompo cyangwa ashaka ibindi acacike yaravuga ati vraiment ujya nawe arankunda nyene true love nyene kandi abantu bakunda kubaza ngo abantu bose bakundanye ngo ni makango mupange project zo gutwarana je nawe ibyo byo kurongorana biza mu nyuma
hatangura kwanza akaza kumvikana mugakundana polepole mukaba bagenzi mugakundana cyo kurongorana bikaza yo ntago ari projet abantu bashira imbere ngo nyene nze kugutereta ngo amanda kurongora oya je nibe bakabisha erega abashize amakano ko kumvisha yuko afite amahera umva bashaka kumwemera umva akubwiye nkuko abakumvise yuko afite amahera yo gutwara kubyo nta kintu muburana cyo byumva rero abantu benshi bakunda kumbwira ngo je nkunda gukunda abahungu bakenye sivyo Kikiganza ndazi umu ex wanje umusheri wanje aza niba umu ex niba umusheri si umbwira kantu ari arabiza araza kukira akora akunda gukurikirana CTV kuko nawe musi twankanye dupfuye yandi iyo nkuru ahubwo reka tuyivugeho gato byagenze gute ngo mwabibonye ngo kuri plage ni yarazina ne karega turi kuri plage ngo je nandi turakundana ibintu byinshi nyene ndabimusobanurira mugara nka kuvyumva ko ntibyari biri byo nimba ari umu ex nimba ari umushirano no ariko rero nimukivugana ntabwo tuvugana cyane si neza cyane aya ariko aracamukunda cyane ndacyamukunda none gashere gatwe dukunda abantu badukunze ari mizigi hari yo kurukanka ku muntu umuntu agukunze nawe mu mutima ko naba yakwizeye hasa kuretse katagukeneye cumwerekana ko utamukeneye banze bahungu bari ahanze bafite urukundo hensha benshi cyane gose uko agiye hazoza n'ubundi n'abandi bazi yiyumva ari yuko utekanye cyane namukunda kuko yaramufasha hanje ari umugenzi wanje yaramanura aramfasha ibintu byinshi ariko nyimba zora bikira iganiro azosubire muronderane yaramoye kuri nico cyambabaje musore muvugane yaguhoye ubusa nta ndi mwari mukundanye mana yanjye ndabasuhuje ndanabarasezera mwese abakunzi ba CTV anabafana bayo hama mwese uko muzora kino kiganiro uzonkoresa subscribe kuri Meja TV ushiro na commentaire kugira ngo ucumbwa ati ndi umufana wa CTV mvuye kuri CTV nyine ni nguyu umuryango ndakubone ko ariho waje uvanzo gushimira byo mwihariko inbox hama rero hama nyine abantu muri ku TV mukomeze mukora CTV ndayikunda cyane cyane nkundo no muhungu nkundo no muhungu na cameraman umuhungu mvuze ni Dan na cameraman wayo ni bien n'abandi ndabakunda ariko naganisha ni buke n'abana beza baritonda bayaga neza cyane gose uvuze ibintu byinshi amaranga mutima yose urasohoye mwiza ubusaka si energy kandi gushimire Jojo ko wamaye umwanya kandi kubona imisi yose ndaguhamagaye ubanguka kunyitaba ndagushimire cyane gose ariko impamvu urayizi murayizi n'umujambo urakoze cyane sasa abakunzi ba CTV yari Jojo ndibaza yuko Meja TV ubu nyene kandi ukande subscribe bwiza kwa biganiro ubanda yoraba filme zigiye zicako zigiye zisa neza hanyuma tubane tutezanye imbere nabwe ko umwaka wakazi gakomeye cyane Jojo tuzosubira mu kindi kiganiro murakoze cyane sha hamare mware mugehwa na Valentine Day ntagira hera turacyari kwa kabiri nukuyifiringa makamu kwa gatatu abadafite abakunzi ndabasengera kugira ngo hazogere mu kwa gatatu mwamaze kubaronka abababuze gose namuzozo ndabatize Jeff Seba bakunze base TV ciao Every story matters.